Assalomu alaykum dehqonlar. Men Stalnik Umatov Qodirman. Yilg'a pomidor egam. Uşul Bioenergy, Alginamin, startup şu darilarni 4 yıldan beri paydalanaman. Effekt yaxshi. Aslından bergenden bu tez beredi ekan. Tamam, şunu қолданам. Sizlerge дағы şunu қолданышқа неме Sunuştayız başka. Sunuştayım sizlerge. Şunu қолданыңыздар. Bu adresi Agrovetazia Tinçliqta, Қызылқияда. Şundan kelip alыңыздар, урматтуу дыйкандар. Ушул эффект берет, дарбызга дагы бар жокко берет. Öz emnege пайдаландыңыз шуну? Мен буну помидорго пайдаландым. Дарбызга пайдаланганмын. Даракка пайдаланса да болот экен. Даракка пайдалана элекмин, бирок пайдаланса болот. Жакшы эффект берип атат жылыга.